وگرا کردن ازیدی با گنده کیوی خیلی سر به نافچه حزا خیلی پارزگاه شرنخ باکوری کردستانی بردوامه. جرخانه گند آماده برپرس نافچه پیوندی بخلق گند را دکن کل اروپای دجین و داخواز جوان دکن که وگرن سر واری خواه. Bakarsan ben 1978'den buradan çıktım. از 47 سالان لأوروپای لآلمانیای مام نها از لگند خواه هست به اولهی و آرامی دکم 5 مالبات به تمامی و گریانه و 5 مالبات دنجی خانی نوادکن نها 10 خانی آماده نه و ما پیوندی به 20 مالبات دن رگریه کو او جی دیوگرن Onlar da bize yardımcı oluyor. لگل وگرا ولاتیان گنده کیوی خیلی بالا گشتیار نفخایی Türkiye جی کشاندیه. Çok etkileyici. Mesela ilk geldiğimiz من هیوی الوو تفگر اوقاس مزن ندکر گله کس سردانا وردکن او جی نشان داده کو گرینگیا و دری تزانین gidiyor olması çok etkileyici hakikaten. Burası giriştir. Burada giriştir. Burada da گنده کیوی خیلی یک جمزنترین گنده کردن ازیدیین لحرمیه و دیروک آیوید گره بری 1200 سالان. Son yıllarda inanılmaz bir لهرێما ما تەفگەرەکە گەشتیاریانە بخۆی هەیە ئەم گوندەکە گۆمیناکاوی لەسەر ئاستا ترکێ گێمە مەرجی هەری گرنگ ئێ سەکتۆرە گەشتیاریە هەبوونە ئەولەهیەیە گۆنەها لە گوند و تەمامێ ناوچەیە ئارامی هەیە جبر شر چند سالان اد نبر ارتشا ترکیه و پککه ده ل 14 پارزگاه باکوری کردستان به هزاران گند هاتن والا کرن. د سال داویده هنه گند جنوب هاتن آوا کرن و خلق لگند خوابت گره.